yet ngoy Jacqueline bil prodor bakchalen bil kaki ko panamasan ng court. So ay tungol title pambusala ka schoolin Soukohp Likamw duwong buk o yo to isme pan yang ya. O meng siwa court kaun lapalap kalangan en kami kapnga marumisaraw kalangan kapeng kiyang kami sapul mamulimbak. Beboleng court tatogan ngano musarawin nanat mor nan mor in relakan me pan yang ya o me bilpan eu kiyang kami sapul mamumasan mor iyat kapakapo lord masan ng court ang kapulpul pen wiyat mor ang kauna pikitatan wiyay kit en kamakali kit ang kaskuli kit en panawi kit o lord kakair kitatanan poson magam katungku porki sa kaprayang kami at kapeng kasabat kalangan ng kami count Jesus mawiyat kanat sang kamor. Amen. Amen. Well, iban dolaro chapweki time ay tungalan sa one sharing mapilkan karwaru sa ibang karwaru ira iran wasama tawat payo mimen wato mo trail chelen kawang kupura trail mata-matawa masanan court losun pongi masanan court moitang masanan court and buyay trail aude gital wogit gital kakair gital ta nan poson makaparanang kupurang court kayong korente isak payo silisak riyaulil silisak silu arime kapara ko enkin kanayang apapali mau a kisagisen loki masanen court po court sota katin malipe gital dong nan mor lisaliping a ong mor malaylay duwenan momotso koros en sabulma god aramasakan. Okay? Niyaralap god sotra kiyang getail ngenen confusion. Ngenen sampo kako san rempelye pataylo. God kat kiyang getail mor me pepol me paran i wan ngenen god kan mo po isangan moro mauteta. Isa child court. Okay, so me kot making ko san ren kauno akan wato malay pepol limbak mia wan nganen court sansalale ama kitala kan makin pata ko yata men lisalping men akamay usangan ngen choror mo ime masani ki kitala kan makin pata chala kan makin kaparak chalang kanayong mau apa-apali momanatay loki masanen court pues so ucara naramas pilkin kadrapa kasamene makalakalan masanen court. Okay, so ucara naramas tuweta magchay pa memor kumorin tip ap kapul masanen court melimpa kari apan rasang kauno masani sucha maging giyang wine cup nan doba me anana walialita. Okay, tupa wanana wilialita cup, wine of ampil cup cola lale, puen, and preserve water your mouth. Okay, apan rasong masani so tumakin kiyang sin lugo me cup, tapinayang lugo me truck, so irakorospan cup. Okay, so mangoy, cup kapul masanang koti anane sapal, maurana na cup, pun masano pang kotto cup. Masano dana cup. Awaban tatok sansal nan moro naramas mip sapal memor cup. Alright, so nan madu isu isak lemaur lel riesak karyaon scripture madu isu isak lemaur lel riesak. Kumail kalakai kumail sang Soukohp likamakan. Meken paradong kumail nemomen sip wasai sairer. A lalarail regenutan rasang kitian walkai. Okay. Yeah. Arel wiya. Kumail kak. Okay. Pueda. Kumail kak tulungan sang one wine ni tip cekacek. Dekongit ni tuga leles. Tuga mau kenwa mau. A tuga sakanakan kenwa sweat. Tuga mau soda kenwa sweat. O tuga sakanakan soda kenwa mau. Tuga pot me soda kenwa mau ken baliti
o laktak yang nan kisiniyay. Ar kumail pan kinasaki Soukohp Likamakan. Momen arel wiyakan. Okay? Chamanes chumasani momen arel patangkan. So patak o wiya. Chekak patak melel po ikimasan ang goat magchek kapul. Atel wiyakan masani matel poson sutra wiya lale poson melayo. Okay, may poson chamasan ang goat ngay kapul ay mor chang liki kaitek poson mo. Ay pangking kasawi ki Soukohp makauno wiya tatongi wiyakan na para kon tame patangi. Chekoros kak patak. Kasawan kauno on kitrailet toke magchekin kapoyeta ta che patangi. Chudeo payo masanan pompeo mo na banda su tape payo chapte reu chawasao. Bua aramas morswat kay mekin tantaran morong nan pungamail wagitalar masanan rongamao duwan kalangan ng court ong ni Badarapan artiak swedkan o kinsoy ko isang rare Jesus Christ. Okay, so imi iuki ang kitailer kamelelema iran wasan mata o iuki ang kitailer ma sapol matail patangkan kapulupulo kasorela pulang Christ lale elegitail kasorela ya wutan pasanen puksarawayan. Ya pasanen puksarawayan more soduk mimere count Jesus. Kareta koyu ko sambal kechaipan ay so koros kosokosoya namasani kawedki magichaila ramas tipan anana leta komor mimere count Jesus. Aramas morswot kay makintantarin morong nan pungarel wukitalar masanen rongamao. Okay, masanen rongamao imikos ko saya. Christ watong child rongamao komuyongoy hopeless. Komuyongoy pan mekila tipatakan. Christ coach to pola. Pagchan lukuryangi chan supesang tip kachan kasamoy na natel more pomor soju kawiyawi child. Okay, may pan patapatak may soy kala kosaya tasongan kaselelen morin rongamawon puksarawiya orya ay patangkan koitron lar tami konongan tayang ramas omon kod ibilatan ki Soukohp Likamw kaunongongong ke mekot angoy wa ewa ya chenta toror. Okay, so komuyongoy atram nor panan so koros main kod tama komen masani yang ramas masan mon na try pan men wato masan chikanan pasan taponta aban pasan tapon rongamawon Christ child karasapa ngoy jonta dogan momot soman aban socha kansana mawong ya may pansa same naisi paka socha ral mor sojuk. Okay, paninen sure per sure sangata me laut lel seri Reschukon okay jabang gedi kasarawi ang wakti ito. Apchon sarawi ko pon ranana leta rongamawon Christ. Ranana asama kajay ko rastipan korusya na ipsapal. Amurisang mga patangkan magchay ko kapulipule built on faith. Pagi chay lay down a foundation in faith. Ya foundation in ya pasanan posonan kalula wuliyakap lugayang Christ na chay more. Pagi ngayon saraw pang potlong. Uiwasaw me poson melel pan chaptay budi. Okay, pak chodro taken training ya trace ngokan me panyang puko poren puyarel puko aramasaka sansalong nanim sarawi so daral relationship on God raban mela mekila tiparel kan arya iwasa makayo ko sampalgi atel patangkan ter koitron la tame Jesus kastong wiya poson chapta ni aramasama kolula poson chapta ni aramasama na won ke Christ lukayang inanamor. Okay, last in scripture is agili saksilu duaw o Isaac inaktan kalogay kumail Soukohp kan maganwiya kaudial mesotra melel o ganwiya kasawang ni ansaw kukoto kan mepan kawit suwediala aramasakan. 'Okay, so kamuyongoy atral patangkan
kumail soja pan yang mi wasaw. Niyan so menay aramasakan pan pokon pana. Poren wiya aray lamalam. Poren wiya lamalam. Ela kautak. Poren wiya lamalam. Adamail kan soja yang minan watawat and John Israel kan. Kumail soja pan puralang nan uta kamailo. Or kumaila pan osola mengoy ye kauno wasalapalap. Okay? Nan Ezekiel makatete marang ako soya nan Israel. Kamu yongoy pang way ko to wasan wata nana tramweyet. Okay, ako soya kamu yongoy nan saylakan morwat menan langaw yawi kita murin met. Okay, nan langaw yawi kita murin met. Orma sapul machail patangkan. Okay, chay sotra patapataki yang ako saya kumail soja pangkin yang miwasaw niyan so menaya ramasakan ban pokon pana poren wiya lamalam. At damail kan soja yang minan watawatan John Israel. Okay? Refer, kacay matawayang Israel Pilipil, sapol mangkot aramas. Arakom yung ngoy, kacay wiyala sapol mangkot aramas. Pwede kaon Jesus. Okay, so kaon na mama santong kacayel. Makacayel patakir, atayel patakin komorkan makoyang aramas ako. Ibarapa olota aral panu mong kauno. Marapan niyang miwasaw. Makompanyang miwasaw deso. Punang yakas. Imikos ko saya. Kamu yung ngoy. Choror sanggot, drago ko lan anhel, mela sa utro ka uyawi kita, pwegi aramas pwegi didi, o choror sang kauno. Akat kito Jesus, so magchabang patapatang ki Jesus, kichabang purala, nan utaka traila, ya utaka traila, new heaven, okay? Jerusalem Cup, kaun Jesus pang wato pon sampawat. Miral melarko o mememor pan, God up in heaven, chay pan, yangi Christ yasata. Kapag kat kito Jerusalem Cup, kapag kat to destroy kawela totokin triple. Wapang patok Jerusalem Cup. Punsampawat. Okay, so ime ko sa iya, nanuta ka trial mo. Nanuta ka trial. Chachon, wasan, wata, koso ya Israel, buwege nan Ezekiel, ansawo. Ansawat, nanuta ka trial, tama kamo yung yawi, new heaven na. Makaw no inogi di mapang watong ka trial. Okay, mapuson la, count Jesus. Karena kesambal, in nagdran kalau ke kumail Soukohp kan, mungkin wiya kaudial de soja melel, okin kasau so tuaja kesambal, niya cakan parakiway masa ng hotel de kasalong elaramas. Ter kasalong elaramas nan momotso, ter kasalong okay kinakamay kita akot kasalong elaramas nan momotso. Jay kaksan saraw yap chay salong ala. So just sapul machel relationship on Jesus chay sa chay kukulaya. Ija machela sa chay ban mela. Amela kan wiyawiyak chay bigam patak sa jamele. E kukula ren kauno. Ngay sa chuka kintang aramas naman na kukula ren kauno may chuluke yang analeta Christ. Pwede puksaraw ko sa yata me suja magak klang wing court. Mas chay puti sapal. Okay, maaman kalokon laba miya kaporoporen mor so tugi mela ime chay ka kamurkila e kukular en kauno. Karita magchayban patapatak me so para kang puksarawi ay magchayban Soukohp tigi. So chen so no ki ro ko to aramas nan buing kot kauno ngong kilar. Chaylan ro ko to aramas nan buing kot patak es chana ne to ko to nan Facebook. Es chana ne to ko pulpul nanim saraw ran saraw is oran koros. An so koros makom so pela palia pam palikapi palimasa paliayer wasa koros makom so pela. Who's my neighbor? He's my child neighbor. He's me menim patrail. Aramasaman magtrail tuwang. Okay? Aramasaman magtrail tuwang. Rawiyala a child neighbor. Pukon kaloko mimire child. Chana na kaidi. Okay kaninda. Okay kaninda. Ismakayay kumail di. Ismakayay child di. Magjalip sa pal mamorking yung saraw chay pang uyata mo kuburang kuwad. Okay, kom chana na kaidi na mall. Kom chana na. Kaidi ko kaidi po rempatapatak tido. Kamu yung ay chapan mission minded. Kau na po kung kamu ilaw ki yung kitako ko liko. Makumpang kang rong yak chapan lil nan lang chapan kating ki sa pek.
Okay, chabang kating kisabay. Ngoy may pan sayar me melelo ayapaw yat pangay di mo inala so chabake po ngoy li. Okay, gachay wong gijo wala kano is me school tata. Ap masa ng got, check morki. Okay, check morki o cheban itawen. Cheban morki, cheban itawen. Count Jesus masani, whosoever. Okay, whosoever believe. What kis meman. Gusto ko sa yata magkaidi. Ako sa yan, meman makamelele. Apanan ka more sotok. So, anta kuwi wiyata na itumpatag. Si mentindang, meman mawiyalar sa pulmanggo tumpatag. Yamuno muyala kamu sapal. Makom soto sapal, soto nga nan god tiyata remi. Kom soto kak wiya na program. Wiya na kawitin ngayon saraw sa chakak. Sa chakak, pa soto pinachay kel. Okay, masoto ngayon saraw katulong lalajal, chay chakak lalapot, ang sawapal. Hallelujah. I love you. Oy kalangan kiyang kauno. Time mo tumeka chin muitang. Child na ko pa na masanan court. Child kapagap. Kalangan ng kamo main count Jesus. Kalangan kiyang kamo sapol mo masan. Iyay kapagap o Lord kiyit koros marong sapol mo masan. Ngayon sarawi may bilso cha sansali pagkakamo yung gatin sa wasaya tawagan maur koros mapanrong. Kuprang kotang kapulpul na nat mongyong. Kiway sang sautara naramas. Kiway sang at mengkoso. Teat menu teat menakamay kiway sang. Ay kapagap ki meleleng koton rulo rain. Kaunta pewedi. At maliel at mongyong. Ni marang count Jesus. Muyat count at Soukohp. Amen. Kalangan o kaselelia.